Lang sepeda lang din. Masa, Rod? Masa dulmawi sa alago din. Rod, engkau tahu ka kasi tito pak bingung. King mun tada bukti na. Di na cek narka orang. Ya pola. Jangan kak majepar gelak ruah. Pulan maling setia nyari keluar dari okoman. Ya Allah, Menabi Arjunan menghendaki abdi orang bagus. Bulu percaya, tak ada orang lain sebisa nolak. Jua, Rod. Pasti narka dulmawi. Jawa tangis itu pada dulmawi mengatakan kate. Sepeda motor kaki tak kira dulmawi segala, Rod. Aja karo fitnah. Makleh dulmawi coba rob. Berde situng bingko saya kecurigai, Bun. Siapa? Majepar. Kapag na Majepar ke dulmawi tak terbendung. Seolah-olah abang tak terima dulmawi kenal bagus bi orang. Tidak kebanyakan fitnah. Makleh dulmawi coba rob murleke. Dulmawi! Bila keluar dari Okoman? Kakek kapan keluar dari Okoman? Penampilan gue nggak cuma taksir. Dumpa kaki Rul, ke tempat biasa. Mayu menora. Lah, tini lebih. Apa gitu Rul? Ngareng parno, walakan nyemi baro. Njak Rul. Lah dulu mangkat, lagi bingko telepon ah. Huruh. Mun Majepar rasanya tak kira din. Soalnya Majepar kenal bagus. Ben aciling perubahan dulmawi si Satya. Rasanya tak mungkin kia mun pas dulmawi si alaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki dul. Engki bun. Iya tojo. Iya, Bun. Cia sa salaman ka kaki cek sopan. Tak kalah ke santrinya bis kaki air. Dari di madul. Punten bun, kena jalan. Nak entar ke tuku, atau ngerokok. Tadi rokok kaki teretan. Punten din. Bun, tadi rokok iku aja. Abang ngebele ke kelebun teretan. Cek sampai autang. Ini tak kaki boleh semeliaki din. Jikan kaki sajamin, Bun. Mencan mundul mawi tadi rokok. Isoromin, tak orang bujak ngicok. Ampun bun, songkan boleh seminta mololo. Tak usah minta kaki dul. Kok tuh nak kelebun na pangarteng. Ya dul.
Kelangkong kibun. Munda nikah. Bulu semangat si ambu tadi maleng. Ya mun kakek semangat Dul. Engkau talka. Ya tak apa bun. Tepang Dul Mawi abeli boleh titi maleng. Kibun. Oh iya Dul. Mumpung kakek berdina, engkau bersih tanya hakina. Atanya nah apa kali ibu nah? Si Rudban Pudin dan nak regeng tar resarian Dul. Keserahan apa bun? Keserahan logam gitu. Resarian logam. Rud, jelas aki. Tang sepeda motor malam elang dul. Ya Allah. Kailan jalan na aba si cepat coba bioreng. Sedang na bola ambut di maleng. Kailan bola apa sa kailangan. Aben jadul. Engkau tak nerka kakek. Ya tak bisa Rut. Maka kita narkang kok. Sangka na orang pakuneng kok. Ya Allah. Pasti lotok entang citra mata orang dina. Dul, kakek yang salah paham. Nje taretan, sirut, engko, kalebuna. Tak nar ke kakek sebagai palakon na. Keng atanya ke kakek mak pala kakek tahu jalan na. Bener kibun. Iya Dul. So narkang kok. Malam mabulat tepat apa jeng malam berbunyi sudah motor ribet ilorong bun sudah motor bernepote senyetir orang penggedempeng akausen acadanan pande asongkoan asandeng sarong bunyi bare. Majepar, Iya Din. dia bun. Tang dugaan gila ruang benda. Bahwa si ngecok sepeda motor sirut ria. Majepar. Soalnya ciri-ciri saya sepudak Dul Mawi. Mulai dari beten, angkuyen, sampai karen apa. Persis bun Majepar malam. Ken punten bun boleh tak oneng katung bersit tungah boleh cuma atotor pun apa sepadang ke bula. Iya Dul. Sakalangkong. Katerangna kakek sangat membantu. Urusan siapa ben siapa na. Deki bingko ki pasti akina. Engki bun. Terem makilay bun narirut. Cik apa dengan ciri-ciri saya sepudak Dul Mawi mengarah ke Majepar. Kau caki pasti akina. Kau tu nila pasentar reka mana. Tahu, mundur iya cara na. Pas bila saya beli tang sepeda motor. Tikal bun nyon pamit bun. Aku dong keparluan. Oh iya Dul. Sakalangkong Dul. Boleh sekelangkong bun. Halo, beri di mana Tretan? Tempat biasa Dul. Cak celenan. Kon ditugas kalau kemarin ah. Siap Tretan. Wak tepak ka cibi orang adin. Mayu munyin ternang. Tahan kelurut.
Mun dari abah senang, majak pada tepat tak tenang. Penang ngefui lain, ingat orang ngedik kalian tak kau temu. Tak mangkan Nadin. Main pasin tare. Gelu. Lu, pola arwah sepeda motor kaki rod. Di Madin. Arwah, si tutupi kain. Aduh. Tak lain bentak bukan iya Din. Pasti arwah tang sepeda motor. Terus dia remar ya Din. Mai sosol kelebuna rod. Mai lepas pada nggak kelebuna. Bahwa orang sini nilai bagus belum tentu bener lah aku. Aduh. Allah jagongku mun ketretan. Sekelas kelebun nah. Bisa kebeceng kocengan. Mun karo kalang-kalang orang di Kempang Rul. Cukup berpenampilan layaknya orang ahli ibadah. Lah banyak orang parcaja. Mun itu mah pas dia remeh dul. Tak kira. Engkau ini nak ditukang sponsor. Maksudnya? Dah iya teretan. Ketika engkau ingin membungkus tangka doliman ben kesing agama, cara engkau kutuan di pendukung si fanatik. Nyare orang bodoh segempang manfaat lagi. Orang bodoh mulai kedung parcaja, fanatik. Apa boleh sekali kongkok di bener. Makilah padeng kalero, bela. Parcaja. Pulan setia, lebih banyak cekep bengah. Yelah wih desa. Saya nggak perbagan segi puru. Cuk sampai berdua yang tahu. Siap tetan. Astagfirullahaladzim. Alah Nandin. Siapa harap tanara? Beda apa reng? Lah, mun setiap apes kakek. Maksudnya apa Din? Jadi ngaji lah kau nak kakek. Kalau mun bude pada orang boy, tapi tampil seolah-olah si paling suci. Kapan bude lenga-lenga, ternyata bukto kalakona. Din. Nyaman lah maleng Din. Takut deng padeng tapi bengali teng tengah. Beda apa Bun? Ah, sekira pula tak tahu. Kaki kan sing ngelatang sepeda motor mana mah? Bening kok Rut. Kaki keng salah paham. Salah paham apa? Cek lah beda saksi na. Ben beda bukti na. Lah cakik ngaleng par. Ben percuma kaki aja lah sakin ada remah boy. Engkau tak nyangka ke kaki par. Kaki dinaik kenal bagus. Tapi kebagusan saya tanpa aking. Ternyata karo bungkus dari kalakuan tengki kabel ben tetangga. Tambotin. Engkau ben kaki dan narik ngerembek. Nyari jalan keluar dari masalah si beda. Benih antara rame. Akecet mampet penilai nggak sekali. Cek lebur karame Din. Sekap bina masalah ria beda jalan keluar. Cara nade remah. Arembek pasal pak. Cek parak tanara. Sambil apa guna rame. Mun kala ben arembek. Sekap bina masalah bisa ayata sih. Metojuk Bun. Beda apa ya Bun? Mek pas romborong kok yo cenidugan tak berdasar. Dah iya par. Ya seporana sebelum mah. Si Ruth malam kehilangan sepeda motor par. Jadi engkau dan nak ria. Maksudnya kenyataannya. Mak pola kaki tahu kacil. Terus mek pas engkok si curiga ya Bun. Kocak maleng apaan? Si curiga remon perkara kita jelas par. Mun rekan lah jelas cek kaki maling ah. Tengah Din.
Saya nggak ciler tak tolang. Keng peltas bisa malo kelebihan ben pedang. Mungkin lakar langkuk malengang. Kemah bukti na. Kia tanya Fukteng. Ari apa? Mun beri tang sepeda motor. Dek remah bar. Bener ya sepeda motor Aciro. Benih bun. Lu, mungkin lakar leben nih, marah pas buka. Lah din, lah. Sepuran lah cek buka. Ara apa meta bagi kapan dibuka? Cek karo buka din. Pas kebe mayu. Cek tang sepeda motor ya. Lah lerut. Tak bisa. Mai buka Rut. Lerut.